Kublai perlok te ngapriang song bahaya fisha ka YouTube channel jonga Rida Sawkmie vlog. Te menta kasi ya shkwa bangan pen iya pi ya ka banga yo na YouTube bar nga sok komen shi bun banga la bangan pen iya pi ya ka banga yo mo te ngayo ya gani ka Google adsense te VM Google adsense te baka channel jonga kala monetize te nga kwa ban ai kublai ya pi bar khoit ki perlok jonga ki balaya support yang ana do ki sngi banga sedang ban play ya ka channel jonga te haduk mentaki sngi te nang ya kershan yang amo te tangkat tahi te ru kwa ka wei ru ban ong banga ngop komen shibun lemba ka jing ya support jong pi ka jing pe jong fi ki video jonga ngala ban poi haduk kat ni banga nyo yu ni Google adsense nomor ba ngaru wa kamudur ba ngan yo kloi ken te lemba ka jing ya keshan jong pi jing pe jong pi ngala la ban yo kloi ken yu ni mo te ngi le te ngi dei tangi nong le nong sna nong le video barit baria te i shule tak bayo ki por mo te jing tai shitom jongaru kala sai so te jing pe jong phiru kala sai so mo bakan baka channel jonga kan monetize te tangkat ni hi akwa bangan pen iya pi ya kan ni banga yo te kublai shibun ya pi bar khoi ki pai ba ki perlok jongaru ai long perlok jonga ta mo de bar khoi ba pe video jonga ba fila ya e te kublai shibun ya pi bar khoi ba fila ke shanya ngamo te tangkat tahi te nang ni sakhamat nang ya ke shanya nga bangala shushu ban trekam hakane ka channel jonga kan mo te tangkat tahi te kublai shibun ya pi bar khoi perlok jonga bye